Игидей сиригер отугар сүрбеттен тақса устар уну самоголур уусталлаах олонқоһуттар төрөөн өскән аспыттары биллер. Маны сәрге интеллигенция биллер көстер берестебителлерин бербит, ороһуттар ужор ухан тинен олор буттара. Эдуард Пикарскай сақатылын сөйгейін сүметін еңеріне сылдыр тылжыта бұт өлбәға сұрулы бұта. Жолурер нүргін баутыр олонқону көстөкін ороғын аан бастан игидей сиригер сұрыққа түхер бите. Онон олонқо үескәбі дойдутайын аян таатта бир ыты кырыһыта олонқоһута Константин Григорьевич Аросин төрөбүтэ 106 сылгар ананна. Аяммы тартыгар ылларын ытык сирдир атыңрабакка көрсөллөрүн тоһугар алгы сылан, улор оһоттор утуен үескәбит көлберинен аянга турунабыт. Каз бирди тохтобул байыс кохоннох керек апсаннах болохтарын серее хебит. Тыгынча 917 саллааха нехелек бастакос колотахыллыбыт көнде лаһыгар маңынайгы чутал Иван Сивсев хан роймахтара ытыгылжыттарынан болдулар. Иван Афанасьевич бүлүү мастаагар усалдан өспөгөр таатта игдейгер үөрэх белек хатнаспыт үтөңөлөх. Бол аска үетин тухары киргеле рухун кыстыктарын орбут сире. Тыгынча 917 саллаакка сүрбекке хастаах ол Иван Афанасьевич манна орохоттарга ыңырылдан учуталынан келен үлләбит. Онна икки хыл үлләтәгә ди. Аны биһиге урут билбәт этебит кинене баллагына тыгынча 914 саллаакка реальный училищага берене кирер. Ите Юнускайда бастыкы выпуск онна 15 саллаакка осколаны тугы реальный училищени битерен баран бүлүү мастагар баран учуталлыр. Аны 215 саллаакка ол мастаг осколтын сүз састагы сахан толары билегер бараммыт эме кыттыныл быппыт. Онтан киниге биле акты хорибыппытыгар киниге берен ыппыттара онна буланыл быппыт, оказывается, өссем анны келен игидей гөлөләбит эбит. Жереңне халас булыргыта нехелек үскүлигине бер төркемге маңнаги игидей ородо боюн кининен бола сылжыбыта. Агыс 9 онногорда ордук ыл олорбут. Ала сортото томтор курдук үрдүр, котот түнен үрие курдук барар. Бу бүтей аласка Эдуард Пикарскай олугун 10 агыс сылын атарбыта. Же туттаран сөйһөленен астанан олорбут. Андойдуга белдер сахатылжытын, элбах саха фольклорун комуйбута, суруйбута. Келин баласка игдей олохтоохтор олорбут жетін түгүннерен саңаттан топпуттара. Оттон кырам пара былыргытынан турар. Быйыл көмүлө кохок балаган ис барана саңырдылдан оңхолунна. Именно пикасыйга урукку балаганар кырдакы үрүчү манда кыскап барат. Ол хем ресторатчылармы таглан турду, тону бу уйдерге манна халыктак. Онтон бу төгөрүк остолу шебайты Ольгинштина Алексеева бу честре маса дем бехола лихижут сестре. Киннерге халлар бутун бехеме белак бутан берден метраскаты бут. Бу ки үттәк көренер бу. Мана бурдук тардар эбиттер. Оны матета хаппактага бит. Оны түһәддәтен остол булыргыга. Оны то бу хаппакчысын өттүгөр болан эме манна Пикарскай картотекатан сагалан оронун ите тугун эме оюга күстөрүн курдук хитеритин бу быйыл эме саскыттан сагалыйбыт. Онун тем билген бу лебит бастыгы турун бастыгы сагалаһынын лохантыгынан түстүбит. Оннан бу маннык ситейине өссө биге салгы ыта турамыт. Кеннике өттүгөр бу турун маршрут самай бачоттак самай ки керсир сиригер оңрок бутен буланнакбыт. Биһиги ытык хиддербитин, ытык керебелие хиддербитин, жолан орохуттар, улуу жоммут орохуттар олорбут сиддерин хиддеригер бу ытык белелери меңе тастыры тураттаһын үлөтиги тылына. Бу быйыл булана бастыка таба демит, биһиги нехилекпит ытык кихите бочоттаг лохтакпыт, билеген комойок ихин биһи кеккебитигер хох Анна Павловна Варламова оңорбут тур маршрутун хөргүтен ол бастыга табыкка кини хорибут сиддерин киллердибит, хетталаха киллердибит. Ол онна колобра кең сыһы бэһэкен, бу жереңнэк, көндү, колбо, онна карантабы кулада хеттехир кидде. Этилерге биһиги бу улуу жоммутун үйетитер хылла хоруктах, онна келер канчарыт чаттарбыт бу история бутын нехлекпит историятын билеллерге үйретеллерге демит үйетитер хыллах хоруктах маннык үлелни гиттибит. Салгы бәһәкәнгә янныбыт. Манна бай рохоттар түң былыргыттан бас билер кыстык сердерин ытык бәлейте тойын сергені кытта сергестеһе меңе дөбүннүк турда. Валла Пикарскай мекелен андылыра биде. Булыры да гонер хаста гонер, кулада гонер. Уңран келе көрәче бу Пикарскай булыр андылыр туга тагысты ден көддөрөр. Мотчуна тага. Манна келен бире мандага манна халаныр. Аттак саады Пикарскай.
Баласка Михайло Роғын кергенінен Мария Фанасьевналығын Норокка аттыларынан от собруку Мариялығын оларбуттар. Мария олонқоғы тойықсыд бұғытынан чор кылғақтақ колағанан дерин иейләқ, умсулғаннақ, оннюктақ ырылары ыллыр, тойықтур, ураты жоғырдағын кепсиллер. Білігін Баласка ұрыққы тұтулардан тойын сәргені кытта ампар туралылар. Аяммыт төрдүс тоқтабыла қарын табы ден жоғыз соғыз чоңолық, кыра тумус арылақ оланынан обырғы көллі қалас. Бұ сер нүргін батырлон қону аң маңнай сұрыққа бічекке келер бет атыр бұд, кергелі роғын түйет оларыттан бірдестірі Константин Григорьевич роғын қыстығы әті. Бу манна бу бәле сирдерге сылжаммыт биһиге бу бүкелер бит оларын аспыт сирдерин эт харахпытнан көрөмүт хүддагын саңяры хаджабыт. Онна бу бүгүн боллагана бу Константин Григорьевич Оросин каран табыдин Аллахагар келен турабыт. Манна кене ан бастан тыгынчага 195 сыллакка жолурия Нюркон Батыр олонкотун суруян турар. Ол урука пиха бу деген Санкт-Петербургдагы архивка караллан сытар. Олог этлитинен суруйбут, эт бочарынан суруйбут урука пиха. Ол антуката боллагана бу тыгынча 900 жөрдөн хатта Аллаха Георгий Стенович Эркис научный аппараттан тылбастан кенеге гынан тахаран турар. Ол инне Эдуард Карлович Пекарский образцы народной литературы Якутов ден сериятыгар ан магнайгынан келлерен турар. Онон бу эме хүддах белесир бу манна бу ан бастан жолурия Нюркон Батыр олонко күн сирин көрбүт айыллыбыт сире болар. Нинеге эме жебир хама улухан олонко балаганын туттар бута. Бу манна бу ол туга хемнактары тегиталлар. Кени боллана бу манна о балаганы көрөрүлөр эбискеп каныгар аркылы келен бу балаганы жебирен ырактан келен көрөн бар бута кепсенер. Карындагынан хурунан белетинен бар буттен кепсеңе бар. Она бу манна бу бүтүн тухалыдары орухана аймагы бүтүнүн грам манда же куладарың астагынан хыджаннар бу манна бу балаган келен элбакта олон колулдары ыллылары туаялдары 17 süetten la rohottар төлбелен олорбут куладаластырын бай кепсәне барыбытында сөктүрдү. Роhottар хас сылай керете куладарын ахыгар бу кабары бирге түмсен үрү көтүү ыры тою кыгыгын терен ыгар бир үтөгөстәхтәре. Роhottар 2 кыз биле кучалар настая түспү катышкалара бу жига этинде түспүттер. Итеге ким диете? Бу ото жөгөр орохун олого боллажа. О кине кыгыттыра. Ол жине кендике хебеске бас бу бутуңна бияга бут торогога көрөн килдерен. Торогул бөһөлөгө терилдер. Onda baştakından ne olacağını bilinde durar. Etti kaptanı havlu bu pata. Bu soğur etti. Ol manlık sağarıyan turanlara barta şilbehen ol lokancıya manlık bot yotur bu da. Bu kangas etti var. O bu hıllı bu da justa varta ananata behici biti kıtıttenge heccar manlık. Böylene heccar. Қалың аймақ ороғытта сызжанлара игде олықтауға Сафрон Оросин бүкін жөгөр ороғын көстінер жетігер жекерген түмелін арыйды. Отчытауға кем малын салын көрдөрүйге тұрварды. Саға культуратығар опсанын наға көскі үлелі бітчендер кендер. Бәлері де сүйіз көтел атынан омы керігер Қытайға, Японияға тие баранлары оғыроларғар таңыстығар аптырғар тие. Мұлан түйілі ақтырығын ағаланлар. Мұнан жонларға таңа саптиктереннер оқты үнкен туғаңыр бұтчанар үләне. Ол таңастыр аптыра білгенде омыкилдеріне музейдерінен тарқанан тұралдар. Оны түкөрәмі бейі дәуіні өрәбет. Улудағаны жонлардағы, аймақтардағы, селістемалықтағы жонтан өскәбі жамаламат бәбет кен тұттабыд. Кырағы жамын бұл жағыққа білі бәйім әме оғы болам, жолейім бәйім байбын жарағына қартына бұл кәппетім сұтын ұған мұннер етім, ұрар етім. Onu ağam bulana bu beyte bili cehcanlar manna bili oçularga tağa hava bili ucu kulaktahan kenetten bili tulayan xallacı. Olihin mala salı dağa yak bulaktı onu manı malın salın tağın sabun uqtaqtırı bitühü. Onu cehcı bitinyen kendiha bu osnumdan bu xalan cehcı bituga bu hiccer. Bu qobaq sorxan bulana eme bulurgu ruhatlar kene hebit olgana man bakim naqa markap Legente dakka kalbet bu barta tuğundan tigilbit. Kovak konrutunan. Nahal bak gitti helal bak gitti bolay. Mantata bolla bu sahı tıhıttan eme killerim bir bitti. Eme üyeler var bu tedavata bakay tigilbit bu bilgen galı bu kanan dağını
элейбекке билгәнгел бу хиджер. Бу баланы скапыллана Жарапа Гавитович буланнага музейге беләктәбит тоскола кенигәш. Онда бол тух клубка, онда боллана бу булырга ороттар кыргыттары анюр скаптар бите. Оголор оганюр скаба. Онда боллана билибелени хиттерин комостарын ураллары бите болочуларга бу даганы боголорга наха сөйдүк доктор ураллары бите. Жиннәк тух скап курдукчи. Көстөкүн ороғын үбілөйді асылын бәлейтер тәрәйін бер сонын қайысқанан барды. Ороғыттар аға ұстарына лоқтыры жағақтары кәпсенер Елена Сливцова корсуннақ аң талғараманын тула бәрт сәргеқ кәпсәті тағысты. Мен ите роман сұрулы неніне манна кәден қарысқал, сені көр, онна тайым, жарап ороғын, боламыт экспедициялар бүте. Онна бола бәйхен кәңе бұлчут олорыр еті, ити ампарга, онна болана тоқтан хачуды тұтан олорыр еті. Оны көрін наға үйір бейбі бұл бачаңылы жүй байтық тұтан олорылдыр бітті дойдула жаннұра демет жоқ бейбіт ақан. Оныттың итіне білген әме баран ең санатым, бұл олынан бүйетірде ол бұратын бағалайы бұл анталға главный героин сүйген баран іспиде болуғын де мен саныр болағым де. Оныттың қайық қанады. Итинник маршруттары механа бар бұланнан оңғыруқ қанады. Үшеді бұланнан кеннеке қолыбырға қомайбат құрдық. Түгері оңғырбаққа қалбыл бүттен. Қолыбырға Пекарскай игидей тааттары херен Хақары жонын бас билете бол батақ бала депте. Онна кені наға олақан маштаптақ. Олығын бұл үлені олақайда қарайқынан күйіске интерехетардан оңырыққа барды. Дегене еті кені славардыра бүтін түрскай омуқтар тылларын қарыстабыт славар болар. То ол онны көйдер болам. Дөнетелер кендер әйге бұл түрк омуқтардан әрді бұстан баран қалбық кеттен хепте. Әрді түйен қалбық кеттен. Ол түйен қалар кеттігер әйге бұл ие тылғытын жіңнәқ түйір омық тылын итче бараңыт бұл батшаңадылы қарыстан итче кәлбік кеттен әтелілер хепте. Сәрге қаян сілігін сетерен көстікін роғын сұлыққа түйәлі біт ұлылың қотын жылырия нүргін баутыру но дәхе ехетті біт. Үңірілақ ғылдықтар кәпсәйінлерін астына сәрге әті біт. Олог нучалы еген бери беттемет улахан олон кабыллады. Оны беһи бу бебик күспүтнен болланы. Төтөк кымыт бирин еген колбан илбен толорду баһлахы. Оны бу үсүл тохары бу беһи бар рохун олон катын толоромут. Олон кагын клан чипчал биристерин ылдыбыт. Бу Арас республика хактарын бартын керемет бу олон канын беһиге кынаттан тагысты. Бу курдук олонқа биһиге игдейге бет сәргех тәрәйін ытылына. Кенеғахин олонқа өскәйбі дойдың ұстынайын өссе сәргех керақсабиллах бола тұруқтын.